And the Oscar goes to One Battle After Another, Paul Thomas Anderson. Fit-98 edizzjoni tal-Academy Awards jew kif huma magħrufa l-Oscars, il-film One Battle After Another kaxkar l-akbar ammont ta' unuri fosthom għall-aqwa stampa u l-aqwa direttur, Paul Thomas Anderson. L-avveniment annwali ttella fit-Teatru Dolby f'Hollywood bil-komiku Conan O'Brien f'dat bil-preżentazzjoni. I am Conan O'Brien, and I'm honored to be the last human host of the Academy Award. Il-premju għall-aqwa attur intrebaħ minn Michael B. Jordan għall-interpretazzjoni tiegħu fil-film Sinners. I stand here because of the people that came before me. Sidney Poitier, Denzel Washington, Halle Berry, Jamie Foxx, Forrest Whitaker, Will Smith, and to be amongst those giants, amongst those greats, amongst my ancestors, amongst my guys. Thank you everybody in this room. B'16 nomina, il-film Sinners kien l-iktar film nominat għall-Oscars fl-istorja u kaxkar 4 premji għall-aqwa skript oriġinali, mużika, attur u ċinematografija. Il-premji ta' Best Supporting Actor u Best Supporting Actress intrebħu minn Sean Penn u Amy Madigan rispettivament. L-Oscars ta' din is-sena markaw ukoll xi mumenti storiċi. Jessie Buckley saret l-ewwel mara Irlandiża li rebħet il-premju għall-aqwa attriċi. Fl-istess waqt, Autumn Durrell Arkapaw saret l-ewwel mara li rebħet il-premju għall-aqwa ċinematografija. I'm so honored to be here and I really want all the women in the room to stand up because I feel like I don't get here without you guys. L-Oscar għall-aqwa film qasir intrebħet minn żewġ films. It's a tie. I'm not joking. It's actually a tie. So everyone calm down. We're going to get through this. Focus up. Dan hekk kif il-films The Singers u Two People Exchanging Saliva kisbu l-istess ammont ta' voti, is-seba' darba fl-istorja li premju ntrebaħ minn żewġ films.